kami nagkakadwa sang kamay sa balitok adaga ayuya iya sang apada talunan pag natingan isut pagayayaman nabuslon nga apit ito'y ang masarakan saksi ni Apo ingkang pagpagtalunan ni Apo tugo kadwa minus at paminsan. Manang diday ilukat mo man tabintanam ikalumbabam takita tuy kinayawam ay mataya kuno di nakasyan anya nga ruti aramide bagayang ko anak nateng puso ni bitay narigat sugalen ayat kuken kuana dimet mapukawen anan wait dagita alat nating tingaling nga agluto ay itiket ko nga asawaen Umainkan pagayam aronam tadalikan intalutwen apit anat nateng pinakbet ni ilukan na imas nananam kiringget banglo imas yung tangarot yagluto takin man ang biday daton ko iti pa nagpakbet tarungin tagalipen isaronom niyok raking lutungin pagkapatem ni pareya nga iwain patanikin rabanos ni Muriam payen intangarudag pakbeten bukwam na lang to anak nating iyak akmo bawang anapalpal ikambor ni tarong okra parya utong genda dumapay ikamatis mabetak tulata ipalpalam ti adupay alaya bukbukam ti bagoong amang ted nanam kenraman sigurado ak pinakbet analutoy ti ayat usida iyeg ng tukanya
Marcos nga ilingin, tagtalon ti ayuyang din. Pagpagay nating ken bumbunga, nabusto na sagot ni Apo Dagan. Marcos, ilimikit na urnos. Marcos, tataukit na rimnos. At talit nga ni Apo Timang Ted, sa nagtalon determinado ka. Kami aman na lulita, bulmula anak natin, mahipang panungan. Marcos, ilimikit na urnos. Marcos, tataukit na limnos. At talit nga ni Apo